Evo kako treniram grudi. Prvo, naravno, krećem sa nekoliko zagrevnih serija, ali čak i pre toga odradim nešto sa nekim tegićima od 5-10 kila, malo razmrdam ramena, laktove, pa tek onda krećem sa 3 do 4 serije za zagrevanje. Jako bitna stvar, nemojte to da propuštate. I tek onda dolazim do svoje prve radne serije sa 40 kila. Radim 2 takve serije do otkaza, posle toga već snaga je otišla dosta, smanjim na 35, odradim još jednu. Krećem na propadanja, 2 serije do apsolutnog otkaza, trudio sam se da idem dovoljno duboko, da osetim to rastezanje u grudima i nakon što sam odradio propadanja, znači 2 serije, idem na razvlačenje sajlama, ovde gađam malo više donje grudi, pošto uglavnom radim obrnuto, više gađam gornje grudi, 2-3 serije do otkaza i to je ceo trening za grudi. Više vam nije potrebno.